Sportisti prešloho vikendu boli dosť aktívni. Co še dotika fotbalu, Rusinu, Kljajičevu stracilo od ekipi Kordun zos 3-0. Iskra i Bačka pobedzeli. Kocurci boli ljepši od napretku zos nadalju zos rezultatom 4-0, a Đurđevčanje od Slogi zos Loku 7-0. U Srime Bačinci pobedzeli Omladinac zos Batrovcov zos 6-2, Jednota stracela od Omladinca zos Molovinu zos 4-1, Bikić odbavljanje rješeno 4-4 zos ekipu Hajduk zos Višnjičeva, a Sremac stracelo od Bratstva zos Sotu zos 3-1. Sobotu u Petrovcoh u Horvatske otremani i turnir u stolnem tenisu Ramikov sportskih baviskog Jaša Bakov. Učestvovali 8 ekipi, 2 domašnji i po jedna zos Vukovaru, Đurđova, Bikiću, Šidu, Mikloševcoh i Kocura. Zmahalo še u dvoch grupoh, každe zos každima, potim še zmahalo za konječni plasman. Najljepši boli domašnji, kotri zavžali perši 2 mesta, treci boli Bikićanje, štvrti Mikloševci, pijati Vukovar, šesti Đurđevčanje, sedmi Šidjanje i osmi Kocurci.